U Berkasovejnješka z nahody Petrovdana i Valalska slava i veľo hostcoch poneže toho dňa parasti preslavljuju i zakončenje žatvi. Valalsku slavu u Berkasove počituju šitski žitelje Valala okreme pravoslavni obisca. Okrem nješkajšoho dňa Rusnaci Berkasova svoj kirbaj preslavljuju 21. novembra na Mihala. Na jutre na 16 hodin u Ruskim dome u Šidze bude otrimana perša schadzka členov formovanog tima za pisanje monografiji Kulturno-prosvitnog društva Đura Kiš z nahodi označovanja 95. ročnici društva. Tiž tak bude bešedi i kolo pomoći društva u organizaciji tohoročnej podobovej koloniji Ruski dvor, ktorú tiž 5. rok uspješno u budinku ljetnej vladičejske rezidenciji organizuje naša grekokatolicka parohija u Šidze.